Amakuru ki muri Rugby dusigiye muri weekend. Duhereye hano iwacu mu rw'imisozi igihumbi rutamirijwe ibyiza, ingagi n'inseko zirenga igihumbi rwa Rugby. Imikino yashize iraza 21 z'ukwezi kwa gatandatu 2025, umunsi utazibagirana mu bakunzi b'umukino wa Rugby, aho twisanze muri stade Amahoro ivuguruye GMT Genocide Memorial International Rugby Sevens Tournament ku nshuro yayo ya 11 yabereye muri stade Amahoro avuguruye. Byari ibyishimo waba uyireba ndetse uninayikiniramo. Stade nk'iyi ngiyi ivuguruye dushimira federation ndetse na ministeri baduhaye stade tukayikiniramo GMT. Kuri iyi nshuro byari bicika kuko hagaragayemo kwigira kwa amakipe agiye atandukanye, aho federation yatangaga icyitwa transport ndetse n'ibiribwa, ariko kuri iyi nshuro amakipe yigize yose arabyimenyera kandi bitanga umusaruro, aho hanagaragaye ko abakinnyi babonye imikino myinshi byatanga icyizere cy'ejo hazaza umukino wa Rugby. Dukomereje mu mikino yagaragaye kuri uyu munsi, tugahera muri kimwe cya kabiri mu bagore. Ikipe ya Thousand Hills Rugby Queens yarekanye itandukaniro kuko yari yo match ya mbere, ikaba naryo rushanwa rya mbere yari yitabiriye mu mukino wa Rugby. Yerekana yuko mu myaka myinshi bari bamaze bitoza batari bakiri gukora ubusa, nuko ifata ikipe ya Kamonyi iyitsinda amanota 38 ku busa, ari nayo defending champion GMT umwaka washize. Nuko Gitisi itsinda 12 ku busa Resilience. Amakipe ahitakatisha itike yo kwerekeza ku mukino wa nyuma. Thousand Hills iza guhura na Gitisi ku mukino wa nyuma. Umukino urangira abakobwa ba Thousand Hills Rugby Queens batsinze amanota 40 ku manota 7 ya Gitisi, itwara igikombe cyayo cya mbere mu mateka. Twerekeje mu bagabo tugahera muri kimwe cya kabiri. Ikipe ya Thousand Hills yaje kwisanga ihuye na Lion de Fer ku mukino utari woroshye kuko haje kugaragaramo hangana rikomeye, anuko amanota aza kuba 15 ku manota 10. Ikipe ya Lion de Fer yikatisha itike yo kwerekeza ku mukino wa nyuma, aho Burera na Lams zahuye kuri demi finale, naho hashaka miraza gusanga Lion de Fer ku mukino wa nyuma, nuko Lams itsinda Burera amanota 37 ku busa. Ni nako kandi finale yaje guhuza Lams ndetse na Lion de Fer. Lams mbibutsa yuko ari we yari yatwaye igikombe cya GMT cy'umwaka washize. Lion de Fer yaje kwanga gutanga igihugu, nuko muri stade Amahoro avuguruye Lion de Fer itsinda Lams amanota 17 ku manota 7, nuko Lion de Fer iba champion wa 2025. Twerekeje hakurya y'imbibi z'u Rwanda tukavuga kuri African Men's Sevens 2025 yaberaga mu gihugu cya Mauritius ku bufatanye na Rugby Africa Blitzbox. Ikipe ya South Africa ya barindwi yaje gutwara iki gikombe nyuma yo gutsinda Madagascar yari yatsinze Kenya Morans muri semifinali, nuko Blitzbox itsinda amanota 28 kuri 12 ya Madagascar. Kenya Morans hiriwe n'aya mafinali yaje kuba iya kane nyuma yo gutsindwa na Zimbabwe amanota 19 kuri 21. Uganda iza kuba iya gatano itsinze Zambia 28 ku manota 5. Ubutaha reka twitegwe u Rwanda narwo ruzajya muri iyi mikino. Twerekeje muri top 14 naho urugamba rwa rugeze ahakomeye, aho buri kipe yose yashakaga kugera ku mukino wa nyuma. Uraza kuba kuri uyu wa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu. Stade Toulouse yatsindaga Aviro Bayonnaise amanota 32 kuri 25. Stade Toulouse ikatisha itike yo kuyigeza ku mukino wa nyuma. Union Bordeaux Begley yatsindaga 39 ku manota 28 ya RC Tours, nuko finali tuzayibona Stade Toulouse ihangana na Union Bordeaux Begley ku mukino wa nyuma. Muri Super Rugby Pacifica hajemo gutungurana. Crusaders yatwaye igikombe bigoranye itsinze Chiefs amanota 16 ku manota 12, nuko itwara igikombe utyo. Muri tuwa za British Irish Lions yaje gutungurwa itsindwa na Los Pumas, ikipe ya Argentine amanota 28 ya Irish, nuko Los Pumas itsinda amanota 28.